Felly bydd y ffocws gynhadledd heddiw ar eich siwrnau chi fel llysgynad ifanc, ac sut mae eich rôl chi wedi newid ers i chi fod yn llysgynad ifanc harian ar gyfer eich ysgol neu cymuned. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take her away.